Sadag. Napalabas, iti panagsarita dagiti agina nga Albert ken Doña Caridad. Inyeb kasti baro tirik nana, ket imbaga na pay iti inana akasayaatan laangan nga agtalaw daytoy iti balayda. No saan amapatgan ti Doña tikid daw na. Asaan kuma nga agbalin ana uyong ken nainget kinilay ka. Iti sabali a bangir, saan ang makaid na ni Don Fausto? Isu ngayong kadeng na asarakan ni Don Amado. Kabayatan na. Napan ni Albert iti opisina ni Misty tapno makapagsarita dagitoy. Itagagayhem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Sadag. Ibagam lang no anya ti maaramida, Albert. Oh, apay ngay adi ka matanag sa Sapay la ko mata maawatan ti amin, Misty. Kat sapay la ko ma, saan ka agumura? Si kakit dimat. Apay ko maagumura at. Alan, ibagamon. Misty, diya ko nituloy ti partnership kay ti foundation. Anya? Day tatagpay so, Misty. Apay, ibabawim ka din ti ibangon mo a foundation? Di mon ituloy? Diyak pa mo. Pagpampanunutak pailaan. Albert. Ngam uray pa siguro na matuloy da dya project ko. Saan lata matuloy ti partnership ta? Anya? Diyak ngamin kaya't ni Adan Tukit din room swa parikot. Isa kasayatan lang nga nag-back out ti partnership ana pagnumwanta. Naimbaglakit din, tadapay la klase ni Laika. Tanuadan dito'y balay. Sigurado nga isumanan tinakakaasi a baun-baunan ni Senyora. Sana bale, takabailak meten dagiti trabaho ditoy. Siya kunti mga sikaso kada senyor kan Don Fausto. Nabit mo't lang nga. Senyora, adda ka di ibagayo? Uray saan kan nga gisagana iti makan? Ha? Apay, senyora. Saan kanu ngami? Day chayan. Nangagmumat siguro day chaya. Ay, wen senyora. Ungor tilugan day jay. Nagpakadan ni Fausto. Isu nga oray di kan agluto iti makan. Sapay la kumata makalugan ng adagos. Tapno darasak na tamakaamon. Amang no adu kinasama kami ni Jebalay. Kaasimat ni Nana si Mang no isulang tagtrabaho. Kan may isa. Amang no niya ko timang ko na dagiti amo. No jak maasikaso dagiti trabaho iti Jebalay da. Iso anas kan ang makaawi da kadagos. Ay, dapat tulugan na lang. Ay, day giant ti Jay. Nakagluganan, tapno makaawi da kon. Anya ka di tinapasamak, Misty. Apay ang manipod pimanaw ni Albert. Kat nakarkaro adi ka nagsasao. Misty? Kaya't kon gagawin dan. Anya? Ngam alas 4 lang iti malam. Anya ko ma. Kukwak daytoy akumpanya. Maaramid ko ti amin akayat ko. Ha? Misty? Iso ano di mo kayat ti mairaman iti gurang. Agawitan. O sige. Itulod ka ni Jebalayo, Misty. Siya kung timangi maniho itilogan mo. Adda ka di manen pakainaigan ni Albert iti yu umay ditoy ni Fausto? Jagam mo, Caridad. Kasano adi mo ammo? Katda kayo tinagsarsarita. Ni Misty, ti topi kumi. Anya? Sabali ka no ti madmadlaw ni Fausto iti anak na. Kasla adda ka no ilimlimad na. Nga anya?
Di namit may baga. Maburburtsaan ka, no? Apay ngay nga ta. Anya ti mapaspasamak kan ni Misty. Asidag ta ni Jabalayo, Misty. Ibweltam ti lugandan. Jakpay kayat ti agawin. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Okay. Sikatin makaam mo. Oh, aday ta. Ita, sa dino ti kayat mo apapananta? EJ Bar, kayat ko ti agbartak. Anya? Sinaludsod mo no sa dino ti kayat ko apapanan. Itata na ibagakon, ijay nga rod ti pagturungan ta. Kunaklano dapay trabaho nga maawan mat gaya man, nana si Mang. Inring pasyumot aminan. Alangan mat ayuray ko pailakan ka dagiti simple at trabaho, Laika. Ay, kababain matan Nana, Ken may sa amok no anya tirik na ti agadal. Amok nabannog ka iti kaddam itay iti pagadalan. Sa pagtrabahon ka pa'y apaman asumangpot ka ditoy. Ay madimutan ni Nana talaga. Ibagbagak laeng ti agpaiso. Iso asapay la ko mata maawatan nak. Wen ka di, Nana si Mang. Da kayo pa'y tijak maawatan. Nakasingsingpot kayong tupay kanya. Iso nga uray no anya ti aramidan nyo. Maawatan kayo latta. Naimbag tadakan, iho. Apay, Papa? Ibagaman kanyak. Adda ka di parikot ni Misty? May papan ka di manin kuha na ti pagsaritaan ta, Papa. Iho, masyanak ngamin iti amana. Imay dito'y balay ni Fausto. Inyibkas na ti sakit tinagam na. Di na ngamin maklon ti mapaspasamak iti anak na. Papa. Sapay kumata di nakagura kadag ito yung ibagbagak ita, iho. Kaya't kung amin na malawlawagan ti mapaspasamak ita kini Misty. Buyaan na kadilatan nga aginom, Dan. Di ka kadi uminom? May isa bakit pa dito Dan, kasarsarita ka. Sungbatan nakmat tapno sa anak nga agbalin akas lama at dito'y nga agsasaong asisya. Jak aginom. Tapno damang itulodkin ka nung mabartag ka, Misty. Sigurado ang marigatan akmanan nga agpalawag ka ni Papa. Apaman ang maitulod ka. Mabalin ka di, Dan. Jak kayat ti makangag iti uray anya amay papan iti ama. Ken may papan ken ni Albert. Misty? Kayat ko ti makalipat. Iso adang gayan nak nga ginom. Di nakbaybayan nga agmay-maysa nga ginom. Amok, kaya't nakakumanga asitgan akasaritan ni Albert. Ngam laplapdan na ti bagina. Kasta akmat, Nana si Mang. Narigatan. Jak kayat nga dama ko na kanyak da senyora. Husto ti kastangar aramidang balasang ko. Narigatan. Ang mga nuanyakit di ti mapasamak no di kaagtungpal iti kayat ni Senyora Caridad. Pudno dayta. Kat, jak kayat madadaal ti panagtalak da kanyak. Laika, Iso na lang tanudad duma. Natangkan ti ulo ni Albert, Nana. Iso ti mapan iti universidad. day tamot ti pagamkak. Ang mga numakadanon ka ni Senyora ti kastyengar aramidan na. Ay sus, si kalakit di ti masaliit. Nana, Iso ajak mo't lasardayan abagbagaan kan palpalagipan ni Albert. Iti kasta, saan kayo amadaksan? Apay adi pala nagawid ni Misty. Lading itag nga ibaga, sir. Ngamanda kami itibar. Anya? Apay! Jak malapdan ni Ma'am Misty. Kaya't nakano ti aginom, sir. Apay manan.
Jak pala may baga, sir. Ikagumaak pala nga amuin. Dan, Hindi kayo danag, sir. Ikarik. Jak bay-bayan ni senyorita. sige. Agtalakakan ka, Dan. Di mo nga rod pampanawan, ti anak ko. Nadnadlaw, Caridad. Sipsiputam tigaraw ni Laika. Amumat nga da dito ni Albert. Ang mga nuan niya maninti makunanagan ka no makita nakaakas ta ti jar mo. Awan mo ti dakas na no kitaak nilay ka. Saan ka di? Kadata, awan. Angem ka sa nuno sa bali ti pagawatan ni Albert no makita na ka. Isu apang asim. An nadam dagiti tigtignay mo. Laglagipem kumaakanayon ti posible ang makuna ni Albert nga anak ta. Wanan, di kagdanag. Saanon ang maulit pa'y? Anya ti parikot kanya, Dan. Anya ti kayat mo asawan? Napintasak man. Saan ka di? Misty. Para kanya. Sikat ti kapintasan. Bulbulan nagsamat, Dan. Saan, Misty? Agpaiso ti bagbagak ka. Alang rod, agurdal ka pa'y. Gayat po pa'y ti agino. Ngam, Misty. Nabartag ka ni. Amang ano niyan tumanan ti mapasamakan ka. Dan, kayat ko pa'y ti agino punakmat. Ngam adapay sa rekta inton bigat. Oh, bibiyang ko. Ukwak day akumpanya. Oray Jackson na. Mabalin. Sika, mabaling. Ngam siyak. Saan? Ngamin, mapukawan nak itiberok iti may sangal daw. Di ka man agbalin amanal, Dan. No kaduana. Awan ti parikot. Alin? Ang gurdar ka pa eh. Kaya't ko pa'y tiyaginom. Amo ka bambantayam ni Laika. Husto akadi, simang. Wen, senyor. Nasayat. Apay ka di, senyor. Adda ka di parikot? Awan. Ketjak kayat nga darumswa aparikot. Nalawag ka di. Wen, senyor. Nasaya at launay, simang. Nubilang ta makaramid ni Caridad iti kontra kini Laika. Pakamuan nakadagos, nalawag ka di. Wen, senyor. Diyak kayat ngagdarasudos manan ni Caridad. Amangan no nakarkaron ton nga awan ti pagbanagan, ti plano mi. Oh, adda kayo pa'y dita bar? Sir. Jak mayawid ni senyorita. Di kagbali na paspasurot kan ko na, Dan. Sir? Wenno? Amangan no adda sa bali apanggip mo. Anya? Anya ti kayat yung asawan, Sir Fausto. Lalaki akmet, Dan. Agpadata lalaki. Amangan no sa bali ti panggip mo iti anak ko. Di mo langin patuluyan, tasyak amis mo ti manggudas kan ka. Madlaw mo siguro ititimag ko. Asa anak ka na Bartek, sir. Bambantayak laang ni Senyorita Misty. Saan kayo kumangagsaw iti kasta? Dan. Inkarik kada kayo. Asalak nibak ni Senyorita. Agtalog kayo kumakanyak, sir. Kat iti oray ka ano man. Diyak tumabalin apagaramidan iti dakas ni Senyorita. Nasayat no kasta. Diyak kayat nga dadake sa mapasamak iti anak ko. Napnapa ng aya, Dan. Kanayon na kung apanawan dito'y ayan ko.
Di mo kunan. Ngagsap-sapol ka pa lang. Iti sa balya partner mo. Idin tatadak lang arutan dito eh. Si kamot, Misty. Apay ko mga agsapulak na eh. Manyangay tiyam mo. Amangan no, tinakap-kap na ka. Ha? Misty, nabartag ka. Di mo na amo tilawlawatan. Ah, Kasayatan siguro no agawid tan. saan pa eh? Kaya't ko pa itagin dito eh. Kaya't ko pa itagin Ngam nalausin ti bartag mo. Umay kan. Asibayan kan taiyawid kan. Jack kayat nga adda maibaga kanyak ni Sir Fausto. Iso Stop it! No kaya't mo di agawin. Agawid ka nga may sang. Anya ti pagbanagan ti panagbartek ni Misty. Gagayan, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Sadag. Napalabas, iti panagsarita da Albert ken Misty. Imbaga ti lalaki adinan patuluyan tinapagnumuandang asosasyon da iti foundation nga ibangon da. Nagsakit tinakam ti balasang ngem di na impadlaw ko ni Albert. Ket edi nakapanawan tinaud-udi. Dita na rimkwas tinakaro asuron ni Misty. Iti sa bali abangir, ingkagumaan ni Don Amado tinagpalawag ken ni Doña Caridad no apay anasken asayaaten da ti pannakilangen da ken ni Laika. Kabayatan na. Nagbartek ni Misty ket saan mat abinaybayan ni Dan ti balasang. Itagagayam, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Misty, nabartag kan. Di mo na mo tilawlawatan. Kasayatan siguro no agawid tan. Sana bayan na bartakdan. Kaya't ko pa itagyan dito eh. Kaya't ko pa itaginom. Ngam nalausin ti bartag mo. Umay kan. Asibayan kan taiyawid kan. Jack kayat nga adda maibaga kanyak ni Papam. Iso Stop it! No kaya't mo ti agawid. Agawid ka nga may-maysa. Ha? Kaya't ko pa itaginom kulakmat. Napayayalap danak. No kaya't mo ti agawid. Agawid kalatan. Panawan naklatan ditoy. Daurayan niya ter aramidem. Sa anak pingagawin. Alang nga Roden. Dito itapay nga Rod. Basta di ka nagungit. Alan Misty. Husto ko man. Kasta gaya man tinarabid na kan ka. Agam di ka pa'y lakad inyawid. Anya ka matandan. Sir, nakarkarong agpagunggan no pilitan. Amangan no nakarkarong agaramid iti saan tayo ang magustuhan. Dan. Amuyo ti ugali ni senyorita, sir. Iso apatsik ang maawatan da. Pasensya kan Dan. Madanagan lang amin. Iso akong formula di tanti may sausawang ko. Maawatak, Sir Fausto. Pasensyaan dak kumamatan. Ala, agsublikan iti ayan na. Tamangan no anya mo't ti mapaspasamak iti anak ko. Kunak tumot ket. Albert Barok, imbagak ken kati amin, tapno ammom. Ang pangaasim, saan ka kumangagaramid iti ad-ad da apakaisagmakan nyo kanilay ka. Di kagdanag na nasimang. Agan nadak. Agyamanak, Barok. Ayan nga rudo ni Laika. Pinauna ko na naturog. Kasapulan na tiina na, taamumat. Mabambanog ije pagadalan. Nanasimang. Agyaman na kada kayo. Naimbaglakit din taman nakaawat kan nasingbat kayo. Ammom asaanen asabsabali kanyak ni Laika. Iso ang maawatak ti sitwasyon na, Barok. Agyaman ak tayo manugot kamutlangan a pumanaw tan ijay bar, Misty.
Agyaman ta. Tadyak kayat ang malugi day jay ang negosyo ni Papa. Iso kapilitan, api manutan. Tagbutang matan dagiti day jay. Pasensya kan, Misty. Sikat ipang panunutak. Iso apil-pilitin ka itay nga agawi din. Ngam isumot din tinagpungtutam. Isan ta na pagsalitaan day jay. Sikat imakam mo. Kasayatan siguro no orno sa Montibagim. Sigurado apadpadaanan na ka ni Papam. Diyak kayat ti agawit. Anya? Ngam apay. Sa dino nga ro ti papananta. Agdiretso day jay resort. Anya? Ngam kasanon ti trabaho tayo opisina. Dan kayat mo ka di manan. Abugawan ka. Ha? Misty? Agdiretso day jay resort. Siya kung ti makamo kinyi Papa. May papan ijay opisina. Ngam nabartag ka, Misty. Agbiyahe talatta ka di? Anya ka kadidan. Basta tungpal ka itimbagakan ka. Kunaklakit din no nakaturog kan. Ang saan pa'y matlagayam? Ada ngamin long quiz minton bigat, nana si Mang. Iso agreprepaso ak. Ay, oo na yan. Oh, apay, nana. Kabaalam mo't laang, balasang ko. Apay ket di na saan. Kabaulak daytoy. Di kayo madanagan. Da kayo ti maturugan, nana. Agina na kayon, tani. Adalo man ti rabii. Apay ngay. Alaunan iti parbangon ngam di pala intulod ni Dante anak ko. Kinunana ito'y analausan ti bartak ni Misty. Imposible nga inom pa'y dayjay. Amangan no sa bali mata na talaga ti plano ni Dan. Saan langin nga agbidot ni Dan? Tara, iso ti umawawag. Hello, Dan! Sir, pasensya kayo. Tay talangan nakaawagan. Salbag ka! Anya tinaramid mo iti anak ko. Apay nga italanga umawag ka. Nagmanihok ngamin, sir. Anya. Kaya't mo asawan nakapanaw kayon ijay bar. Wan, sir. Ayan yung arudan. Apay adi mo pailain tulod ti anak ko. Lading itik, sir. Di na kayo tagawid. Ada kami ita dito yung resort. Anya. Kasangsangpot mi lang, sir. As-asi kasuwanan dagiti tao yo dito yung resort ni Ma'am Misty. Iso ngay mawag akon. Jaske. Anya ti parekot ti anak ko. Nasapa ka nakasukat, Laika. Da kayo gayam, senyora. Naimbag abigat yo. Ape ang nakasukat kan? Anya nga oras ti klasim ita? Alas 9, senyora. Dagiti trabahom. Inring Pasko aminan, senyora. Sigurado ka? Wan, senyora. Diyak kaya ti pumanaw adyak mairing pas dagiti trabaho. Nasayaat no kasta. No adapay pangibaunan nyo kanyak, aramidak. Nawaya pa'y matlaang ti oras. Saanen? Taamangan no da kamin tumanen nga agina. Ti agsubang. Anya ni senyora. Madlaw akasuron na. Iso anasken nga igaid ko ti agadal. Kumusta ang tirik na? Saan nasayaan? Dan, kasano anak kadanon ta di ti resort? Anya tinaramid mo kanyak, ha? Ha? Ni, Misty. Awan ti dakas nga naramid ko kin ka. Sikat ti nagpilit nga umay ta dito eh. Ammom ka di anapalalo pa yung tipungtot kanyak ni Sir Fausto? Bayam nga agungat. Misty? At datamat langan dito eh.
Santa pa'y nga gawid. Kaya't ko tiyag relax. Agparparikot kay ti pagsukatam? Awan ti problema. Mabit lang ha. Agpaala kadagiti tao diti resort. Jakam mo no anya ti inaramid ni Laika. Taapay analaos ti simpatya ken kuana ni Albert. Senyora, Sana balik kumakan ka. Uray agbalin kayo anasingad. Gaputa agpada kayo mat iti kasasad iti biyag. Ngam ti Jack maaklon. Kat no apay an naala na ti simpatya ni Albert nga anak ko. Nagadumot ang mabalin akasin ningad ti anak ko. Ngam no apay aday jay pay alay ka. Senyora, amoy met ti ugali ni Senyorito Albert. Ubing payla ang dayjay, kat naasuman ang makigayam iti oray asino. Dimmakkel iti kasta nga aramid. Isu siguro ang nalakala ang anak kasiningad na nilay ka. Aday ta ka manon, si Mang. Iraso naman ang dayjay a babae. Senyora, Panawan ka man laangan ditoy. Taamangan no makaisawang akpay iti nakarkaro apakasairan tiriknam. Nakawag ka man, Panyero. Panyero, kasla ko markaro ti parikot ko. Apay, Panyero. Anya tinapasamag. Sana nagawid ni Misty. Anya? Inmawag ni Dan iti parbangon. Apaman anak agtengda iti resort. Anya? Kadwa na day adan ije resort. Apay ngay manugot ka. At dadan ni Jay din niya wag kanyak ni Dan ti amin. Awanan tinaramida. Panyero. Kasla na alas akitaan day ta apasamak. Saan amay parbang? Aging ka kadiita? Dayjay pala nga Albert ti pampanunotam. Jack maliklikan, Dan. Misty? Pilpilitak ti agbalin nga okay. Ngam Jack maaramid. Talaga na sakit tinakam ko. Panagkunak. Naskan nga agawid tan. Diyak kaya't nga agpanunot iti sabali ni Sir Fausto. May samat ni Papa. Ha? Misty? Kaguram ka diti amam? Pangasim. Saan tapay lang ang pagsaritaan dito? O alan? Agrobot tangarudan, tagawid tan. Sige, Misty. Inak isaganan jilugan. Talaga anaalas day tapasamak, amado. Basol day jay alay ka. Karidad. Apay apabasulam ni Laika. No saan nagapukan kwa na? Saan ang mapasamak ti kastoy? Karidad. Iso ngamin ti pangibukbukbukan ni Albert, iti panawon na. At dayta ka man ako nakon. Sige! Isakit mo day jay a babae! Karidad. Saan apanangisakit ti aramidek? Kayat ko lang nga ipaawat ken ka ti kayat ko ang mapasamag. Tano agtultuloy lata kontraan ta ti aramidan ni Albert. Amangan no nakarkaron amapurnada ti amin a plano. Dayta lang ti kayat ko ang mapasamag, Karidad. nasaya at tadakan balasang ko. Amuyo mo't abalay eskwela anak laeng, nana. Amok dayta. Balasang ko, an-an na dam titignay mo. Sabali nga timadlaw ko. Nga? Apay, nana? Nasiputak itay ni senyora. Madlaw an napudot ti ulo na. Amangan no anya manen ti mapasamak. Amumatan no kasya an napudot ti ulo na. Amangan no sika ti panghibaw ingan na. Nairuama ko, nana si Mang. Laika. Dahil tati agpaiso. Imbagak matan kada kayo. Maibturak ti amin. Tinapatag kanya kat makaturpusak iti panagadal ko.
Saan ka paya pumanaw? Kaya't ka paya kasarita. Sir Fausto? Ibagam kanya kakinuyog mo lang ti anak ko. Ibagam kanya ngawan mo ti dakas anapasamak. Sir, iti kaano man. Jack tumabalin a pagaramidan iti dakas ni Ma'am Misty. Am-am mo nakdan. Sabali ak no siyak ti makapungtot. Sir? Katamumot no kasano ti panang ipatag ko iti kakaisuna nga anak ko. Maawatak, sir. Naibagak da ito yan iti na minsan. Ibagak manan. Jak agpangadwa amang ipapatayken ka. Iti ka nito apagaramidam iti dakas ti anak ko. Sir? Hala, pumanaw kan. Agyamanak, iti panangitulod mo iti anak ko. Sige, sir. Siya akong ti mapadpadakas na po iti mapaspasamak. Saan ang mapalinda ito eh? Jack lakit di itulok. Makabanod mo ti mga sikaso iti nagduduman negosyo. Ngamsan na rin mga baybay at dagiti na italit kanya. Ipakita ka ni Papa at talaga ang may kariyak. Asa na nagbidot iti panang italit ng kanya kadagiti negosyo mi. Iso, nitanday ta. Isabtan ko tilugan ko. Anyatar aramidan na dito eh. Apay asa na nagdiretso dito balay. Asit black. Dan, anyatar aramidam dito eh. Talaga nga inoray ka, Albert. Ha? Jack di mano nan iti balayo. Inoray ka talaga dito eh. Apay, anya tinapasamak. Ada ka di parikot, Dan? Sikat ti parikot ko. Anya? Anya ti mapasamak iti panagsarita dagiti aggayem. Papagayam, di yuliwan adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimat direksyon Jun Ribotazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.